asa na sini adwuma pa de nyame anim ni aboye we me bo miracle producers ya mu gi adwuma ni ginam senya adwuma na kokuma ni se pa de was sound roba pa o de yento kwa kakra ya mu ba be kunde wayeye lewe nan na wo ho sa no ni sa no sa nan no bi twa wo bo mu a sampowa ye twasini enye state ni kan ha da e kaso bi after o theater adwuma we na ye pata se fama wan waka nim de yeye keke ye ni de nyame anim ni na se nkom ye ni kumase a sa de we bi asi o legend pa wi ai papa miracle no di makotene se ye musire mu a mu ye ye ni wonkan na mu ko ye ye ni wo ni kurum bisa se kuma wudi for do se no ko It's all about Angie's Boy TV. And also, ya trance babedi nkomo mene my minister so that one. Me know so the body tilapia atrance babedi nkomo nkomo ba ko kam na wo se beni oso trance na afi no ye wurem na ye di nkomo ne nkomo no keke 1 week ni ba so no nkomo bi kokoso e wo ye na se a I'm say amanfo eyi o madwene afisu na ye ni wie enso 1 week ni wie no ye obi aka wasem biom obi ye din te wo twen say eyi na bedun ka bare say bia ka amanfo guso kan wasem na sinifo na so keke adofo no ehun say eyi no kra no woda ho e wo say ye ko na ye kokobua na so 1 week ni ko ye no obi eyi nani atini ba bi edwene ho mo twen say eyi da no ebedu na eyi da no so no amanfo twen say bi eyi na kodi ni de wan hwa Nikono ebe nkofo den kaka no ena meni oso de atrase a ye ba na abedi hu nkomo try subscribe be like na wa share hi Angie's Boat multimedia medi the fresh boy Papa J yanko na ye ni oso de the body tilapia enkodi nkomo oso cinema boko de enye kura hana ko ka che ankaba ya hu ankaba ya te sa mi ngi ye fantastic the national security we ni hu sa na na ko bia na asamba o tu hoy oh de bina ka se o kan nwane asenkra kwa wa kwa na ben pa na ka na mo na yusu no no me se wa ha e kwa adwuma fresh so yeah eno ase misi o patase mu bi o patase amo okay na ye me to bi ese to podia no de ye ma hu de o kwa na podia no 2 million no ne 1.5 ma ba ko ba ye twetwa me de na ye no bisa se emo no ti free sai ni di kan ese ti free 30 cedi o se wanko waso de titi mamsa na padua no so yese was 2.5 ni tumi mo busa na ntwene mesi 50 cedi o obusa ya fe obusa kusia 55 cedi to man kusia ko na zeja na obeto kusia wonka obusa na we lo ga say ya to de ya to kusia na ko na egu obi aduane so abla mo ni nkan twiri mo ebotom kome yoda masa enu botom fantastic na ai kokubero ne kojo kasa fight onti ara Jack ebe buta fight na be ni o me na me ka kire ho mame nchia ohwefo ne sabi watiefo na yensire mu se dan da nyina no nam nsempa wo de bere mu nti omo subscribe na omo ma comment ne hu bebia ne nam nyame nchire omo se da omo hwe o ebe sere Ewura mampanyi John Dramani Mahama ne ba no Sharaf de wa boys no eyeye no won hye mie mo small ne hwade because kasa no too much bako mo ye babu no kasa ne too much na ko kuma no de wa emre ko kuma wa emre so asa na sini adwuma pa de nyame anim ni aboye we me bo miracle no ne James Aboaje no ne Tia roba ma papa e friends Mr Jackson Kebetu ene directors ya kapa producers ya mu gi adwuma ni ginam fe ye won krofo bi wa adwuma ni mu ahon wo hwese de mu live city ne de wo mu si ya senya adwuma na kala masa ko kuma ni si pa o was sound roba pa wo study oh yeah komo ni yedi ya hwede we awsi ko kuma ni sekla wo study wo wo study oh so we na akuta kele on the way won nante no kese no wanya nko be ha dwene ho on so hata ho wa yibi sei na ese ne kasa no ni do ne kasa de o ya Jack sini adwuma tini ya ne ha man so mi adwuma no ni sini a because adwuma doso a e won krofo bi ro mbetwe mo frisa ne se kokuma nu pa de Jack
Ode hwe ntokwa kakra ya mu ba bekundi wo yeye. Enye zo. Masa na wo Lewin so mu a wo beka bi. Some Lewin na me Lewin, se na coach o. Oh ba Lewin ba bo. Ku de Afre boxer bi a wo legend ni bi. Oh chini no. O china no beba. Oh okay. Na afre ono be take over. Na wa bibia. Kokko de me mesere Lewin se onsusu nkasa. Oh. Onsusu nkasa na weak points nyina mbo. Wakuma no na wakuma no wa emre. Obabo no. Obabo no. Say woni we kokon ye na. As a chance be tie no. Aha mu di agro. We kika o. Ah we dey physical. E na won say Lewin nan na wo ho sa no ne nsa no. Na be mo border. Sa nan no bi twa wo ball mu a ho. Bo si ama wo so ne de na malaba. Kwaje na. She. Kwaje nan no won je ho. So ni tumi ka be ka ebubu. She. Nti sa na ne nsa na on nsa na nam ni ho. Ai kasa nko a. Bo wa dompe. Se bo wa bo nche wa start solid to steady. Yeah, nti ye training kwa obo me nsa we me nya de moja. Na say kokko na kosa so pejada de kwa omo. Lewin. Pejada de kwa omo. Na mu ni ho. Wa kosa. Eno ne friend kosa. Wakuma ni pa. Oh, e wo mse wo ya obo ase kila de ba to obo ontimi. Na fan face jeje mu ma no. Fan face o de chere. Nti kwaku gina ye onyina ye. Ya de bag obo no. Yeah, no kwa pa na ka chere kwaku no kwaku so obo. Me nya gaga na ye mu bi kura de wo fa de a. Emfa. O me bi na masa. Me. Sa. We pizza. Wene. Entokwa ne sa na ma ne nipa mpe o. Okay. She. Me ngira me nsakura mo nipa me bo wo na ba hu nsia. Okay. Enipa da bi na se ni aka ahode ho. Enipa nante yanza na ye be adwuma. Oh okay. She. Eno kwa de makwaku mfamfa ho kura. De woni Lewin nko ye. Ene kwaku. Na se nka me matoa nka. Me nka me me nkase ye nyewu. Ka ko straight. Oh si kasa nka be shima bufu kura. Ene kwaku so de bo. O da me me fama na me tese nka media. Me de bai. Ezo udwane ana. Alright, thank you. Fighting the so Jack. KKKC 1 week no. Udi me hu wase. So ka say na ni colleague wo. Yes, na me ni colleague wo akwankwant kese bi pa. Na eyi na se no metete ko mo bebre no. Omo share date na. Say we be ko akomada bi akomada de kwan wa. Akomada de kwan wa ene bedo ne de be de ni ade. Asen se mo keka no. Amafo chese nke ye ni kumase ha ya. Bebi ye 1 week na ye no wa. Na akomada ne de ohunu se kwan wa. Na obi na ye adwuma. Na sabi wa film na ye kwa kwesi ni de se kan fa ho odo na mo na ka so ka mo de ko ya o count some simple se ne busuan be han ba service culture center no so se ntimi nya possible anytime bia no se hu se unua bi wo ba bi obusuani bi akoka dwumakuo bi ho a wa be ye omu dia prekope okay wa be omu dia prekope nti bia mo dwene ho bia no ese mo ben wo mu na mo ye dai edwene ho o se 1 week no stars no koi pa nti wan hwe abeka se the stars no ko ha no dodo na betima kwa ha mo mfa nshi umtirimu da because they say na djuma na nkasa no kwan bi so no mo edin kakra so ho ti obi wo ka akura no hwe ba na dwen se ye ha ba sinsi no mfu bi ko so fi ekwa akomadan wadu tachima awie so ho nti nka minnim de ye keke ye ne de nyame anim ni na se nkom ye ne kumase a nka obusuan ne esinifo no ehyiai ena nkom ti o masem kakra nko nka ye ne kura nka bi kura no a ka esinifo no kura na se ye kura ese de esinifo gye ye so ho o metima gye ye na preko ye de se ne yakoba bi a chance asento wu ye yekọ achem okay sadi we bi esi o ebesi da legend pa wi ema sinifo ne omkwa no mu ko tenase ai papa miracle no di makotene say omu sire omu am yenya yi no wonkran ena omu antia no mko ye yi no wo ni kurum bisa say kuma udufo do say no ko ye montibi anko me chefu ena say stars miensa bi yewura katawre wu ye oh okay odi busasini ni bia say katawre wu ye ni padodo say no ko ye no wow so padodo say ena ko ye no nti ebase ya wanhwe abeka say adwuma no de no ko hye mu no omunno mi wa adwuma no aye ne fe ahuhia sika nso a ye de be hye mu no ahuhia se ensa beka so wanhwe ya no obi atena ha na ebi o tire ni sika no wansi aye na se emu wa komanda no wa emu wa me de
do wona se sabe nkwane ahoden ho nko ade a se de TV ameko but usu anu wasu nkrofo bi nso emuwa say producers bebre munya adwuma and eso musu nyina di akire ba ma ye fe ati se wo wale no wantwa video anto na eso pese o chese obesan wale bio Wanya history anto na eso pese o chese obesan wale bio wale na so wantwa video na wantwa anto a na so obesan wale bio because we kaza ko fa wale video bla bende o wale o ma wale de na kira azmi ni hwe ho eso obesan wale bio no watwa so nti ayi no ye nyenye bio tu ya stars ni nyina begu ase 1 week no uhwe video no a na sabe na ya rehosem de na nso na asa hye nkunan obi wura adwuma no mu a obehu se o adwuma no se o mu do mu ba ko ye ba bi se akomadan ekwan wasa no ebi no mu ntimi nkọ so ise ukasa wo yiji sika kura han ba se ya asema me kan obekasa agro yes obekasa agro emu eden kakra o emu eden kakra so nti se abusua no ene empanifo no betena se ni ehwe na so mo ye no wa ha na be yi a o mo ye no wa ha say by this time so ye ntehwe se nkomu sa cause because say ye 1 week kwa no enche kwa me ya ekakobosome yeah so etie bia kan sesan ye bia ba by this time ka badada serious mo ye say 2-3 weeks kan sesan bi wonu ma abada ene ye so hwa de onu so ni na sie ye no super ye ohenere you see onu na ka bia ka bi no betimi na busua na ye de edi nkuta ho na nkoma say apart from ohenere ni group no omo de betimi ba say enhye bi betimi abam say yan han bass no monko but entire industry no anka nyine betimi di akire na akoye fe no eno me ya asem no ne fe no a ebeye no ana se nipa no bebi ebekwa bebi ebeye ne fe na mo pe no na mo hwe ana se ekwan na ewa na ha mo da bira bi nye ne fe say on say edom ni nyina atimi kwa hye nkwa ye na se nipa na wawu na dwuma efo eba mu a ehun se wo bebo bra e wa adwuma nim wa me bobra boni bia wa adwuma nim so ho na ko ba se ese koye maako me kai se abrante baako na nakudom o actors god ne ma me wu no mu koye yi no won kwanza kwa ben kwanza kwa ben na gloria ma me da fom kan say na ya apia enso papa da fom na ya apia de obabi ani gloria ajuman onso de obantima kudom no han bass bi si kwacha center enipa ni tutu ma si edua na mo ko baby ani de na ya ko nkranza de no kwa ben de no so me ni kolege de tuka koy but wo hwe bass na ba na hwe nipa titimu a esi edua ba nchi na fififi na esisi baabi e ba sa emwa so na omu busa na ada sinifo no yesi bi nam kwa mu ba ehu yanse apon aye no so nti no ka mu betimi aye ya nhye omu de ka so betimi ene sinifo na tenase na omaka na se bia aye no ya ye no wase ne anopa ikusie no a na ya ba ba ye ne kama sinifo de se mu pa aye ba se ya o se aye ba na ehu nyina ya kwa aye emeka se de kwaje fans mu kasa bi na mto wa mteka no oyene ye hu na mudidi o nti mu ka fo akere ya munye ka kwate se pe yi ha ye se eye ba ni hu mu ndi we ne nka aye se mo mfa ho ni bebi e ene mu ye mo bia mo twum eno de be ko bate ye ne ha dom no e be do so se ho expert factor on de dom no be do so because se ye bi e ko bom ne san ye kumase ya kra de a won hwe a na afi dom ni nyina no agitwi so ti mo ye ne se e bi nso a na mo ne ohene ye da tenase ebi waje atum so mu nkonko ebetima ye tewa ye kan betima ba so mu ni sinifo no pressure so ho nti enfam but me de madwen de so mu san de ba back a enke bebo because hwe 1 week na ho aye fe kwa enkofu bu okura no a won expect se o metima ba 1 week ni bi o mu nyina bai e na kire wo se enipa no watimi aba ha no wo fo so ba ha de ni bi sa da ye tie o so bi nya yi okumase na se wo ye na dwen se obekwa ko ye no obi a kwantentena obi a press obekọ 1 week ni bi de ben no se de be ya edura ye no na se bibi kura bebomu a na se waja atum nti egu mu board de umfiri so mu ye na bebo bia no ye kan za anya se yenko ye na se me hwe keke ne ma no na me hwe o mo sa na me hwe ne yere no na me hwe niam e ko sam se
eti say sini na keke be twa se ke bia okoye police ni a enka yebeje bia ne sintetis ka bia tete ato ho na de ama ne ma no e de ahwere bia boso me so na ye kwa beje kakra na me hwe nkora ne din na me hwe ne yiri so sini ya keke be twa enti mfaso be mpa na ne ma no ebenya e wo sini mu onse wo ye blogger sembo na obusa so ko fane out ansa na obusa be oso se me kan say enkomode wuye no se no wo ba wa ko busa se keke e na enkomode wuye no enkomode wu katawere na ba be man mienu wa ko busa wo mu se wo musai me hu se ne nte me busa san se me hu bia ase esi wo hono ma eno ano da bi na se adwuma no enye ye kan say aban adwuma ye tete senate ho na tete senate de obegine no na ade ko de ogine was na ode ko dise bia obi wa adwuma nim na ebia wa ye bibia sombo ama no se o mai ebia musku fees metua ba se adwuma no kakraka na da won se bosum bia baji bibi sei da bia ho na de be ma ye de no ye yi ni nya ban dia ye nim anu enya ban dia se ne wo ka enso kan papa mu no ni yie mu no nanke anza busumi bia na ajiska ma na yere no ma no dem je se kan papa mu ni yie mu na adwuma no ya adwuma bia menim ha mesinka no de wo mu nyina no se ya adwuma we no adwuma we na nkasa no sika bia obenya afiri mu bia no na watoto ni yie oso na empa dodo se nkwa mpo na wo benya enu ntini yemfe ya ni ntu adwuma no so saa no adwuma we na ye part-time se fama wa no wakam oh serious se adwuma no fama wo se wa ye star you say the here gidigidi a ene de na wo ye na wo koba no na wajai no na be big time can say work amount but enyam fa ma ho no e part time ukọ no aba ukọ no aba because producer no wo twa adwuma no say no wonya ho metam ni sika nyina ma ongongodi yenye ne saa so nti adwuma we no wo ya ese 77 producer wo use wadwen kakra so wo ye nyina no na bia de eba wonsem no amanfo life bi omu bone ntade akese ye to nyina na wo di ka twon ho afiri ho so na wo di sa sika no moma bi adwuma bi ma adwuma na wo abantene no enyina na so kakra ansa na be ho me masem a wa ye den wa ye bi na me ne wo kasai adwuma yi kakra wo nyan amanfo tofo akese wo tobi ntade akese wo tobi e ba sa de a ohene wo di woni tu obi so enye yie ta na adwuma ne te adwuma no so wuro ma na fama wo te se de afefa fama ye nuan mu bia eno de wono kura no still ye bia adwuma because obi de petre no obi hurisi wani mu a o se adwuma we obi hurisi wani mu en fa anya we en fa anya we se de asumesi na woso asumesi na woso ti sa na ti na sine e fa obi e fa ma de like nyama japade ne nyama fimu ba de obi ka se medicine eto yo musi obi tun fa sika si dan do be ka se bia no na uti do be ka se bia na 77 previous wanti ase e ka se sini adwuma eboa na wanti ase because akatua na woje no ene de woje no e be kwa koye bibi na wadwuma pa bi nso a woye nti no obi hia wo a sebe na wo do afuo a wafuo ho no bi anim ho so ho saa nso na wo kira de a na de kire na wo kire no bi anim ho but na mo so wa be screen so na watimi aka asem bia na to obi akoma so nti no o hia wa otumi boma na mfena dodode no me na menim so no mfena dodode de na wi si abayan so na mehwe mfon so obi asene 5000 brɛ me wanya dwuma bia ma no ope wasem keke me ni hia program bia se o se me yire pepe wasem pa o se wonim kasa de wa o si kasa o royal tv no oh jack ene ba bi o humi eno kro ma metazi anzo so no ko ka kire ne yire no me gi video de ko kire ne yire no makeka ne ma buma utimi so akwana ne na wasende ama me anti saa ne ma na e bank krakra no enne ye adwuma no mfa so no so obi timi toka e de chew me obi hyeda de mitu kwan enam se de misi ese opemasem na nya adwuma no so asen ko opemasem ko nim ba bia you see me ko yi mi ka obi hu me ayi me ta hwe opa me yi mi ka nso o ko hwe ne ka mu oni se hye mu saa wa yi aba 60 million wow menyin so so ayi adwuma ne adwuma o ayi adwuma na ya no mo tentem ka sai ena adwuma no wuntimi fancy fie wuntimi fancy fie no ena ya ne ha adwen no wuni fie ni pesi enam sini adwuma ni fie ni pesi ni niam ani pa wo enti mo obi amfa ni agro but wo ma na gamsen no o ma na ya adwuma
e ma ne nye tra sa sebe ese obi wo ho a no wo pachew na ma tese mo set so ese oni hweye so omo ye dwona opeso ye mfra wa me ye mfra no so no onye bi nya so no so bi ye nye ne sa tie adwuma no ho ya na bebre nim moment a wo be ye ho e obi ame de na twa saa ma na ye star okay unya ye star say kimu a e kana me no ska bia nso di obe star no wo ye star ska bia nso di sika bia nso di ma ne bebre wo ha ye de wo matwa pache wa me de na twa ma wa ye star no de na wo twa ne ska bia mfiri mu ama so ho sika be na obedi e ho ka dɔɔso ntade a wo be hye unya ye star trotro kwa utimu a na wo ye sei you see nti enko pache me ye mfrew say ye mfrew da bi na ya mani pa no hu say wa ye den adwuma no wo ye bi mani hu de wo timi ye okay no mfrew na be ye ukoye wi a ene de onni sika sem no asem so de be che no kura no a no asem but enya wo say ese wa ye desperate epe sinini bi atwa oh wo ye sa be ha otitiru ma no wo ye sa wa ye sa awie no wo ne ye be hwe so atorek wo ne ye be hwe so ator material bi ye hwe no obi what you say ntide bia no be hye ne ma kase akase no nso no wo ko fa no wai me no kase nso amwani anko adwuma bia na wo ye ho wo sole ahrom but wo adwuma kakra adwuma no ye fro se wo kan ho ano ayedai wakọ obi wotisi ye ko set so no asesa ne ma na okobi obetima ne nam set no so be 2 weeks no onya bi ntwai mi wan ka me frɛ wan ka kire wo date time obey dai ubetwa so okay ya frɛ se o nyambo a efiri china ko ebehia mbacho obehia me dadro se mehia o 3 days nti basa wo adwuma bi a na wo mo ni akọ adwuma na wo ye no na wa ye ntoto ye se 3 days wo bako ba bi ti wo kọ na buru so 4 days kura no a wo firi wa betena adwuma mu na wo de wasua 3 ye enim 3 ye kama wura sini no mo gye adwuma na to na wo kotire betire wo firi set we so na bese no kwa ha ni nyina ye mfraw na wo kotire betire manya bi atwa wo benya bi atwa nya bi atwa mo nim aba na obedi di obedi ebi musu kwa akwa so amfa ma star na wanye wanya yeso mfrim da selo da so ne enima bebre nsu wom woni nam wo kọ ba nyina enima bebre na bibi tsesan se na wonim se de wo kan na wo no ye asumi odo wo se de wo kan nyina no e kan ho bi o beba no me pebi atwa se na okay odi se so ko ne ba bi so ben si a wo so na ma be si so o bra se ni mani ji ho o ene e abra me enko what you say before so on flow so den sem enko director be no so de bi anya na krampo na wajiska bi afiri no de nya sika so a na wawe no yo nyina se me de obi frɛ me so be so twesini a oyo ma busa se wo adwuma ye sana busa wa mo emfasini ne meye se enna ye wadwuma afia wo be pesini aye no wo di sini ne be se wadwuma no da bi misrew sua adwuma pa adwuma bi eye se de be ya ba bi wo kora no ye kwa wa na be fa wo ka se de be benya case ka dai akọ na wo nkoye se be basabasa wo ho so ho ntina no akoye desperate ese de odi trade na di kura ye den o aduane nso ye che firi mpanimfo no ho ebi enu ase na asa eno be ndai so nti adwuma no strategy bebre wom so wo kwa ese odi sebe adwene to ho set to set no emwa so ye wo set bi wo ho a se de wutie bia no wo form se de a wo kwa o chop money bi de e de be ma wo but obi wo ha what is ha no ko what is ha no ko what is ha no ko efiefo nim se wo ye adwuma yaso gba amfa hwema onam fufuo nyina nso nim se wo ye adwuma da bia wanim da TV so da bia wanim da TV so now sa ba ya o be wan bi ma me wan se obi a wakotwa sini ma wan nti won ase ye plan ne ma nye da bia na adwuma ne koso nti sa free no ase odi ye adwuma wo obi a ho odin kura na se concrete ni bi na betima so aso a wo start twa no na wo koso bi wo hyetokro na wo so ha na be hu aso bia na sokore kosoro 1.5 to 2 million so unti say 1 week na wo fie no wankotwa na wakobọ no benya be 10 million bia be dai abetoko na wa fa adwene say wo tete enipa ho wo ho na wo ye wadwene say wo twe ho afiri ni mem be 2 years ha ho wo be save wo be save nyame bia wo ye na wo bi say ajiu sika no ko basa bia wo ye ene de bia to internet 10 yi data 10 cedi de bia 10 cedi 3 million month so ho sa ne mani nyina no
wo twe wo firi wo kakra na waye no kakra na enidi uti wo me ya addicted na wo ya me 2 years wo hu sika wo da ho the data sama kan dem fa o kwene obi ni data on phone say ne hu moja ere ane ne ene say ne moja es wo ne me to no wato a wo ya no hwen sese nkura wo hwe enye izo they okay dey ama about manfo fu pa because ene bebe nso be ene wo be ya adu because nkofo mo odo wura seni no mu a no mu nim say o wura mu a no minimum obi asanta na ye sini bi obi frɛ wa bram person twa sini bi obo be register ya o say na ye betwa meka ko na bia so obe wura mu na no na ye maniska o mo ko set to set no o mo na ya na ba bontene e be kasa na data na memiska ngori ta memiska sa na tie na ba ya na obeje da bi nya ne sa na sase ne de kura nya ntua nwie wa pera wa ba foforo ya tie sisini mu mamentu directors ni before directors na nkasa yes okay na no me hu se Kwame Boga ene Sampowa omudi nkomo bi wo se ya na at times ya agro but ya omunye careful nya na mko ho ya na omunye careful won se ensem bi wasere wo besi afa na agro no enye sa na obi be fa no ye twa sini enye state ni twa na ha na e kase obi ya actor out actors actually say at least bibia obi a ogina sole dem kura no a wokenka babo no ya actor what you say nti ye kase obi actor a ye ni de oye we ni de hianse otimi ye so this enkomo bi sa akokoso a ya ne bu nkrofo bi abam oh masa e de nti na obeka se ye twa sini o movie ni ye twa amusu nya actor isi empanifo no wa nkura ni ha oh kasa bi ho a ye kedi agro de but ya ye ma ni nko ye kasa ho say asemi ya working na at times near bi na akokoso na ma directors woni bi di artists bi hu ya a hyehye wo mu omunyai ebia director no mi poso ni na ye adwuma otwe oso a wa nya oso so ye adwuma man krofo nti ode oso ho asema ye dem asem tirim e say anything obeti sa otwe oso ho asempe na obaso oka bibi ma mesre wo unim se wan hwe ya de wansere ho bufuo ebebere ukuru ochina etirim odensen ne aso ada bia meka no adechie etirim odensen da wo hu ebia nipa na kora na ohia ne amfa na amawa ade be chine unim de besi isi nti ade bi odi be obi de be obia no lenabro on sua de firim so on bibia wo peme no wa nyame na anya obi de ya sua de firim ba emfa me kasa se me pena ma nya ni nti me hu na de pakora me nkamfo isi basa emmo ma adwuma no ntumpo na emmo odo enyinam obi a ye mature bia no ensem bi saa no wo be mene ada nipa na de no ho beba no aka nanim nse last time na de na wo de ye me ya ke neve nya na wa be isi ono nso de ne de no betu obi fo ba ko yese twema me ntwe be makora na bo ti mesere wo mu kasa bi saa no ye be sere se every obi fufo kwa anye problem but as a director na wo direct nipa ni nyina na isi e basa nipa no be fo tirim kan bia no won kan kire wo isi nipa na ye nam no so no china ni nuane ade kye isi esa hadwen wo hu ne se bia wo ye director wo soro na artist ni wo form na wo kasa kire no wo wan se na nya kodjon kansa na producer person so no trust me o movie wo twa anode ni sika wo se no next month kwa de san wa ni mu kwa anode isi so nti mesre ya ama yenye sa na ema no ayen hihye ye hu kran na de enye no tenase ne ka but mfa nya kutia ne kasa bi asabe enye so ya wafro bi no amaka o ma fra so mesisi o mra me nya adwuma fra no aso mesisi o ma ne mba ni metie meka ba me mfa nkoye se me de na me ye no eso sen de mu ye no e basa emwa wo twase ni nyina mamusa o me se da musa kwahye bi mu den se da wo twase ni nyina wo tibi take advantage of obi se obi se be ma bi oba ai ntino ba na obusa na se be ma de be ma se na do adwuma wo kra we ya utwa mfa take advantage da bi na me de ne so otiam so da bi so me o so nso wo tibi de wo tibi pen anya wo kwase wo tibi pen se bia director bi wa no ro we so we na e pa so ne line nti ma men ka sem kire obi opema no odi firi no nkura birem obi a wo ye basa de firi e ye ntete ye
Baby obia wa etete no no baby okofaye no adwene woni tirim eni ni tirim a obesi ni adwuma ma wonye sanso na woni tirim a woni tirim throughout obi opema no baby obeko bia so dem kra no obeko a obepema ana sinifo nkwa ekwe bibia na asaye bibi sinifo bia nkoye bi ma me hu eye nipesu ntinye sinifo eye nipesu se de ete se obi fo obi adwuma aban adwuma ma ban kra aye afa na wie panyin ne kwasan ma ne keke no kra no nti saa na ti wo ba bia wiase nyina saa na te advantage de enye sinifo nko a wo ba bia na wo benya se wo pe ewura na bia sei wo ebire ye wiase na benya na organ Obana no ngasi question no say I take advantage ma take advantage dey free simple question oh you dey go for political for na nurse for na take advantage dey free okay kwa duanum kwa free ne da manya advantage ni ebia Africa free obi a chemiska free the advantage dey bebre wom ba wo wadwen ni nti e wo say man kwa nya se me ka na me busa say wo kwante ma me so be wo say bia at least wo be kan ka de osua de say next time wo ko na say obi hia no ka say ya enye da no de enye say ni akire obi an bebi obi hia ne de advantage na wo kan obi a ye de awale obi an bebi obenti wanya dai o hia no dofo osinimu a wo say woni akire enti won kwan ne nko wale asole kwa ye tim no dodo anwale wom omu kwa bonte ne ko wale ba enti obi abasinim na me mahunu na me se me pe no na me na tena na se ye nya anwale a no mo ntibi da no no ntibi da sese se o ka se o de sini na awere na wa da asole dem kwa nya worship za worship na obi be sini ma na o ya se be yese no omu no mu na omuda bebire mo re enti no de we de nya issue we obi enu a obaji we chenchen se yesi sinifo yetimi share dofo ho ene ne bibi abantene kwa yie kura timi share obi dako obo wi a ekina no magai but sinifo so man timi ware mo hu saa na asole bibrete akwa aburuchire fo no mpa aburuchire fo no wozu nim ni nchurom ni bibia so ho obi a nim ni nchurom ni bibia na classmate kura enta anwale wo ko school woni mu fru school time nyina jimi anu wajimi na sesre do na school mu nyina no woni batase nti no enye nwa sesini ye nwale ye ho police force dodo na nwale mu asoja force aye ma kuma enye kamo timu ho ase woni maduma enye urasini mu ko he omo wale ye nyina aye asem ana ka senka no kwa na senka jina ebe de na jina ko wo adwuma minimu usu nimu uti fa bibi nsemi wo wow na de onu free haba na onsu free haba ma ya nyina ya wose to sisi na sinintini ya fi obi ano na midina ha no so ete how na ha dwen asan awe actor de o ya actor ya fi na no ante be o ya me ni no ho no ebe how so nufu nyina ebe how ah we ne woni medi obi so awu jina ko beta mia kwa na we mashi o ante no ka ho ya nya no nko a o ne man kitikiti bebre ho a se sini adwuma mu ya se obi mu obi na wo yere wo wo ho twawuro ni ahuna sum mu je bedane ni so izi ba de o kaso me dwene hu nyeme bebre ho a wani ehu a nsa nya utan o ge ya na wo yere wakotwa ni sini aba ana oda ho kana wo hwe no wo hwe sini na nkasa and the crowd the difference and the wo hwe but wani mpa na ya so na fono no na no iketreme de no mu na yesu so put me fi bisa real say gisi na put me gisi na say real eso yema na real wow eso yema na real nti after mat ene mat waka mat ase pa me side of story no nye say o sa na nyina te mat ni me bi ase sa na te be o kwa abuchire munye no onse sabi bi no pepa form pepa sabi ejanan mu na so no na wo ho mu nyina mu pepa mu a ne penedin so ho penedin hwana any time so your time isi so ho nti basa wanti na na most of the time no mbe wale Ghana for ni bi na ha aso no nua kodaki mu mienu nyina mo pem so ho obi mpie na sefo je no wale wo ha no mo abedi holiday wo ha no asan aba na say bibia ye kama nti wow many also the body tilapia and also oh baby o continue me sheda but I hope so odin komoni nyina de ntia me ba manya ni nyina asa nya bi ko asa aka ho ebi wa na nka ho but ya na and who say I take away ay disposable couples are disposable
disposable ayi didi mu ene park na disposable you say you use bi mo dem so mo ka very good pa very good pa say enkyerechire bibiri aba me hu say heat no kura no a ye hu say no ebi de hye makro heat aduan anyo you see sire mo si aka rubber asem na sefo no na se ye poison ye ho na se de be ya aban bitime di akire ama sa de ne ya bra no ni nyina no nye ye be ginigina bantena yo eno ya na menti aban na se no fruit no mo ye no ye but nye no be stop no okay omo nkra enti omo kra mo nsizi omo e nse fra maka nto mo se fi next year ko enti won pa ne hia okay se company ni wo Ghana ha yenkotum but what you say e simple we ya na ese ye forso a se ye ne ye be ya ye mo matias ye da bi ye ma doctors in tinsi krom Manchester TV so radio so ye nkyerechirem se udi mu a se na ye wo se cancer ni se na ye wo na aban no enye mra obi antimi nkra bi ma okay na it's a company ni bi wo ha yenkotum no mfanya de for simple ene beboa se free se no pa na ye paper so ne sa ne ma na ye healthier ye nye sa de no no so we ba ku bi ba rubber one bi ende yipa ene bi ametime you see enye wo hwe ne say na wo ka say obi so di bibi ba na odi be pescati ye stop we no onwene hu say ye say ade ne kwa ye hye ne egum na etimi na ne ade ne kakra o na Fred awuram na wadi so ho wow ama nyame adom doctors ni bi amomo kwan ti say ye bo ajukum Francis o cheche ni mem kama na say ye say ade we wudi a e de yale bebro na sefo a the hospitals ahodo nso wa hisa aban na twifa no bo ene ye yale kugum saa kwa ketekete kwa no nya kidney so on kan nso ye beti kidney na ye mpanimfo bi ne ye sikafuo bi agam didi niema huhuhu ene de kwa ketekete kwa no nya kidney ne saa ne ma broken heart we say ba ku bi hole in the heart ko ai so on ni nyina na nya the brofo dia uti o hole in the heart ni where go ka hole o must hole hole akoma to ko dem any hole in the heart ni hole in but ye nche so na ye nyina emoa ade ye kase jaya na we jai because me kwa me time say ye dey share micro dey serious pa wo na baby ahye kakra na afraid na akwetena sa na ahye na ne hia no ya na ahye na ne hia but ade bi so kakra mi wa operate nso a tim di shemo ho Oda say na kidney bebe na dialysis ni nyina agina niam ye di ho asem nti sa case ni ye besa da ahwe ne ye di ho ko pa me ba bedwa no so a e ko so sa niam ni na o so ye de komo ni si wo bi a obeka twa oh de ye kan nyina no say ma men fast da kase ma Benjamin Dental Clinic omo ye obi a omo dem so ko se ho adwuma de omo abotre omo san ne kama nso so pese polish o pese ye bresi ni kama se ya pese no kwa pese si foforo ma wa omo de ne different kura nti obi a nko kuma se omo wo Abrepo Junction o de ko bantuma total filling station echi na okọ atonzu nso omo high school junction manfo nko nipa woni mo nyama ne wo se nti ko na bibi e fa wo se unza wo se mienu wetu a wo se oni mbugum ase na so tu a utu ebugum bebere nim afi bonzo Alright, ye come on see ha nyame ya adoma ye besa so share bi ye be koso ani osode edidi enkomo bebe ti try subscribe like comment and share Jordan koku Jordan e tena chire etwa bibia unya na yie no o boss we yie no wa kan mi o ya kam date no September ya o so we dey boy me ko jam say na me ka kire o no ni share wo ho ye be bibia ara so de petro ga de be da ye ba do be je kwa me ye ma kra so de enyu hu o ye be ofanko oh very reverend Gifty Tinkwan there Miami manager Big Johnny sister at the form 5th September ye call prayer hub global I of Fanko sawmill ho ne ekwa yi no 5th September yonko da no da me manager a very good manager a good man pa say me no kasa say no who say wo kasa say no tell us ye kasa enso ye be kumye so dey you know ma me chia Big Joe na me chia no one did ho no eti e dey come on see ha yame adom a e be san so ehia bi thank you for watching bye bye